Ćao svima, ja sam Filip i dobrodošli na najnoviji video na ovom kanalu. Dakle, danas, posle dugog vremena, napuštamo današnjicu i ulazimo u Cybers svijet pomoću Structure deka Cybers Link. Dakle, kao što možete vidjeti na ovom previše dramatičnom uvodu, danas ćemo otvarati Structure deck Cybers Link i bez neke priče odmah ćemo da krenemo sa otvaranjem. Dakle, opet ću da počnem da snimam otvaranja, kao što možete i vidjeti. Pažljivo. Tako. Dakle, šta nas ovdje čeka? Imamo ovaj guide. Imamo je. Ja sam rekao kad pažljivo s ovim, pogotovo ispred kamere, zato što pokušavam što brže da završimo. Dakle, ovo bi trebao da bude, da, playmat. Ovdje imamo isto neke taktike iza i slično, kao što vidite. Imate encoda, trigate-a i binary sources, dakle to su link čudovišta koja se dobijaju u structure-u. I sad dolazimo na ono zašto sam ja equipio ovaj deck, a to je deck. Opa, to je to. Evo odmah vidimo encoda. Dakle, sad vidimo. Evo ga, to je to. Ovo ide na stranu. I možemo da krenemo sa openingom. Dakle, prvo imamo ovu karticu. Duel Links. U redu. Vjerovatno neki od vas igraju Duel Links, ja igram Duel Links. Ako hoćete da igrate Duel Links protiv mene, možete vidjeti moj ID u opisu. Dakle, da krenemo sa openingom. I prva karta koju vidimo je Encode Talker, dakle, vjerovatno svi znate ovu kartu. Trigate i Binary Sorceress. Dual Assembler, dakle, ja imam već jednog Dual Assemblerma, ali ga ne koristim, dakle, ipak sviđa mi se artwork karti. Idemo dalje. Signed Backdoor, jedna previše moćna karta za Cybers deck, koju ću naravno koristiti. Idemo dalje. Digitron, Dotscaper, Client, ja mislim da je Client, Backlinker i Balancer Lord ili Balancer Lord, stvarno nisam dobar sa ovim imenima. Ron Claudia. Da, Ron Claudia. Boot Staggered. Cybers Wizard. Backup Secretary. Stake Reviver. Launcher Commander. Tragoedija ili Tragedija. Summoner Monk. Card Trooper, dakle, koliko se sjećam ovu kartu je Jaden koristio. Meni se sviđa artwork ove karte, baš mi je full. Debris Dragon. Dakle, nisam nešto mnogo pogledao što se sve nalazi u ovom deku, dakle znam za par karti, ali to je to, tako da moram reći moj prvi utisak je prilično dobar. Ok, može, Structure deck je ono što i treba da bude, dakle prilično je dobar. Imamo Crane. Magician of Faith ili Fate. Jester Confit. Glow Up Bulb. Kinkabio. I to izgleda to što se tiče čudovišta. Dakle, od magičnih karti imamo Soul Charge, Shuffle Reborn,
DDR, Different Dimension Reincarnation. Gold Sarcophagus. Guz. Mind Control. Za ovu kartu nisam vidio. Dobro. Cosmic Cyclone. Moon Mirror Shield. Crypt Spell. Where Art Thou? Znam za ovu kartu, pogledao sam je na netu, ali barem po meni je prilično, ajde ne kažem loša, ali prosto se ne isplati efekat, stvarno ne znam, možda u nekim dekovima, ali za ovaj dek nekako ne idu uopšte uz ovaj dek. I to je to što se tiče magičnih karti. Da nam ne pobegnu. Što se tiče trap karti imamo Recoded Alive, Miracle's Wake, Powerful Rebirth, Premature Return, Swamp Mirrorer, i ovu kartu sam pogledao, stvarno mi se sviđa. Quantum Cat, Storming Mirror Force. Dosta vas vjerovatno zna da ja volim Mirror Force, da koristim 3 u deku i zapravo sam pogledao ovu kartu na netu malo bolje i ne znam stvarno da li zašto bi neko to koristio umjesto Mirror Force-a. Možda postoji neki razlog, ako znate napišite u komentarima, stvarno me zanima, ali to je to, Storming Mirror Force. Dimensional Barrier, Ghosts from the Past, i to je to. Dakle, to je to što se tiče Cyber Sling Structure deka, dakle, prilično sam zadovoljan s ovim kartama što sam dobio ovdje. Vredne su para koje sam dao za ovaj Structure. Dakle, u svakom slučaju preporučio bih svakom Cybers korisniku da uzme ovaj Structure ako već nije, mada vjerujem da dosta vas već jeste. Dakle, to je to što se tiče ovog klipa, nadam se vam se svidio, kao što sam rekao možete igrati protiv mene Cyber Duel ili duel preko Duel Linksa, dakle sve to imate u opisu i to je to što se tiče ovog klipa. Ja sam Filip, ćao! Jel imaš ti ove karte? A? Ne, to su nove. Encode.